Svake godine pred novogodišnje nastupe estradne zvijezde plasiraju podatak o tome gdje će i za koliki honorar nastupiti. Ugovori se sklapaju već početkom decembra i ranije, a cifre su, barem prema tvrdnjama izvođača, najčešće u petocifrenom iznosu i više. I opet, svake godine se prisjećamo prošlogodišnjih honorara misleći da je upravo taj iznos maksimum i uvijek se naravno prevarimo. Prošlogodišnji rekord Cece i Zdravka od 100.000 eura probiće ove godine Goran Bregović nastupom u Moskvi za čak 120.000. Nešto lošije proći će Jelena Karleuša, koja će nastupom u budvanskom klubu Trocadero navodno biti bogatija za 70.000, dok će Seka Aleksić na nastupu u Cirihu i Ana Nikolić u Budvi zaraditi po 50.000 eura. Toni Cetinski će zabavljati beogradsku publiku za honorar od 40.000 eura, dok će Željko Joksimović, Nataša Bekvalac i Nina Badrić za nastup u centru Sava u najluđoj noći zaraditi 50, 35, odnosno 40.000 eura. Severina će zaraditi tek 30.000 za doček u Bečićima. Džiboni pjeva na trgu u Budvi za još uvijek neutvrđeni honorar, mada hrvatski mediji spekulišu sa cifrom od 50.000 eura. Danijela i Petar Grašo će svoj budžet uvećati za 23.000 eura u Skoplju, a možda je najbolje prošao Oliver Dragojević, koji bi na Splitskoj rivi trebalo navodno da nastupi za 30.000 eura. Jasmin Stavros će zabavljati Karlovčane za 20.000, a Jelena Rozga, koja je inače ovo ljeto imala i najviše tezgi, zadovoljila se sa 18.000 eura koje joj je ponudio Primošten. Još uvijek se ne zna koliko će novca zaraditi Haris Džinović, Hanka Paldum, grupa Regina, Ivan Bosilčić i ostali izvođači koji će tokom 3 novogodišnja dana nastupiti u budvanskim hotelima.